Mbabazi Shadia uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Shaddyboo yashyize hanze amafoto ari gusomana n'umukunzi we Jenon Manzi bakundana, agaragaza ko amukumbuye mu buryo budasanzwe. Uyu mugore umaze iminsi ku mugabane w'Iburayi ku mbuga nkoranyambaga nasiba kugaragaza ko akumbuye umukunzi we. Urabizi yuko ejo bundi aribwo twabonye video ya Shaddyboo ari kugenda korakora kuri kidumu k'ibido ubwo bari muri show hariya muri Australia. So kuri ubu ngubu rero Shaddyboo inyuma ya kariya ka video yagarutse again muri trends inyuma yo gufata akandi ka video gato then agashyira kuri Instagram yiwe agaragaza yuko akumbuye baby we mushya witwa Manzi. Ejo Shaddyboo yaciye impaka asangiza abamukurikira amashusho ari gusomana n'uyu musore wamutwaye umutima. Aka ka video rero Shaddyboo akimara kugashyira kuri Instagram yiwe ntabwo kamazeho igihe kinini cyane kubera ko yahise agasiba, ariko abambere bari bamaze gufata screenshot izi ngizi uri kubona ahangaha zigaragaza n'ubundi Shaddyboo ari gusomana na Manzi. Kuva yerekeje i Burayi, Shaddyboo muri Werurwe muri uyu mwaka wa 2023 yakunze kugaragaza ko akumbuye bikomeye Manzi, ajya yita Sugar Daddy. Kuva muri Werurwe 2022 Shaddyboo yahishuye ko ari mu rukundo n'uyu musore usanzwe utuye muri Kenya. Shaddyboo rero mu kiganiro yigeze kugirana n'itangazamakuru yatangaje ko yamaranye igihe kinini cyane na Manzi ariko badakundana. Ni ukuvuga ngo bahoraga baganira bisanzwe, bya bindi bajya bita ngo ni ubushuti bw'aba bestie abantu nk'abo ngabo. So Shaddyboo ubusanzwe ni umubyeyi w'abana bagera kuri babiri yabyaranye na Meddy Saleh, banabanye nk'umugore n'umugabo mbere yuko bahitamo gutandukana muri buri wese ajya guca uko mu mwaka wa 2016. Kuva yatandukana na Meddy Saleh, Shaddyboo niyongeye gushyira hanze amakuru y'urukundo rwe nubwo hatasibaga kuvugwa no gukekwa ko akundana n'abasore bagiye batandukanye bazwi cyane muri showbiz ya hano mu Rwanda. So aya mafoto rero ya Shaddyboo ari gusomana na Manzi akaba akomeje gufata trends ku mbuga nkoranyambaga. Angaha urabona Shaddyboo yashyizeho caption igira iti My Sugar Daddy, then ashyiraho na emojis ebyiri za love agaragaza yuko akumbuye cyane uno umukunzi we uri muri Kenya. Ariko na Shaddyboo akaba ari ku mugabane w'Iburayi akora ama business agiye atandukanye. Remember Shaddyboo niwe mu Nyarwandakazi wa mbere uri muri entertainment ukurikirwa n'abantu benshi cyane ku rubuga rwa Instagram, kubera ko kugeza muri aka kanya Shaddyboo akurikirwa n'abantu bagera kuri miliyoni imwe bamukurikira kuri Instagram. Imwe muri video yabyutse itrendinga cyane hirya no hino ku isi ni video ya Cristiano Ronaldo, rutayizamu w'ikipe ya Al Nassr ya hariya muri Saudi Arabia, ari gusunika umwe mu bantu washakaga gufata cyangwa se gufatana nawe selfie. Ni video igaragaza Cristiano Ronaldo azengurutswe n'abantu benshi cyane, by'umwihariko staff y'ikipe bari bahanganye yitwa Al Kharija ya hariya muri Saudi Arabia. Harimo abakinyi benshi cyane b'iyo kipe ya Al Kharija bashakaga gufatana selfie na Cristiano Ronaldo, abandi bagenda bamusaba Jazz, ariko Jazz we aza kuyiha umukinyi umwe gusa wa muri iyo kipe. Ku rundi ruhande hari umukozi wo muri bench w'iyo kipe yitwa Al Hajj yaturutse ku ruhande, then nawe aza ashaka kwegera Cristiano Ronaldo
Ronaldo amufata ku rutugu kugira ngo afatane nawe agaselfie. Cristiano Ronaldo nk'ukuri kubibona aho ngaho kuri video yahise amusunika amwegeza ku ruhande n'umujinya mwinshi cyane. So ibingibi rero byatumye abantu benshi bagenda bashyiraho comments zitari nziza bavuga nabi Cristiano Ronaldo bitewe n'iki gikorwa yaje kuba akorera uno mu sportif mugenzi we washatse gufatana nawe selfie y'urwibutso, then we agahita amusunika n'imbaraga nyinshi akamwegeza ku ruhande. Bivuga yuko impamvu Cristiano Ronaldo yakoze ibingibi ari umujinya ukomeye cyane yatewe nuko ikipe ye ya Al Nassr yanganyije na Al Kharij igitego kimwe kuri kimwe, and yari yatsinze igitego ariko kiza kwangwa kubera ko yari yaraririye. So ibi byose rero ngo byatumye Cristiano agira umujinya, bituma uyu muntu washatse gufatana nawe selfie amwegeza ku ruhande afite umujinya mwinshi cyane, amusunika ati ntabwo nshaka gufatana ifoto nawe pembeni. So iyi niyo video ya Cristiano Ronaldo ari kwegeza ku ruhande uyu musportif mugenzi we amusunika n'imbaraga nyinshi cyane. Iyi ni BigTown TV. Ese koko Jay-Z yaba afite umwana mukuru yabyariye hanze atigeze abyarana n'umugore we Beyonce? Inkuru nshya iri hanze ni y'uyu musore w'imyaka 30 witwa Ramil Satawayita uvuga ko rapper Jay-Z ari papa we umubyara. Uyu mwana w'umusore yahise atanga ikirego mu rukiko rwo muri New Jersey ashaka ko Jay-Z yategekwa gufata ibipimo bya DNA kugira ngo abe ari byo bizemeza ko Jay-Z ari papa we umubyara. Ni nyuma yuko Jay-Z yakwepye gupima DNA kuva mu myaka 10 ishize. Uyu musore rero witwa Ramil yari yaratanze ikirego mu rukiko avuga yuko Jay-Z ari papa we, then agasaba urukiko yuko rwategeka Jay-Z kuba yapimisha DNA then bakamenya koko nimba ari papa we cyangwa atari papa we. Gusa Jay-Z yagiye kwepa cyane kujya gufata cyangwa se kujya gupima DNA. Uyu musore yavuze ko Jay-Z yahuye na mama we witwa Wanda mu mwaka w'1990. Ramil yavuze ko adashaka imitungo ya Jay-Z cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cya Jay-Z, ahubwo ashaka gusa kuba kwitwa umwana wa Jay-Z, then Jay-Z akitwa papa wa Amil. Ramil yagize ati ndashaka kubaho ubuzima bwanjye, ndizera ko Jay-Z yakwifuza kuba umwe mu bantu bagize ubuzima bwanjye. Sinzareka kurwanira ibi kugeza nsinze, kandi nzatsinda kubera ko amategeko ari ku ruhande rwanjye. Uyu nguyu ni Ramil mu kiganiro yahaye Page 6, kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane hariya muri Leta Zunze za Amerika. Kugeza muri aka kanya Jay-Z ntacyo aratangaza ku bijyanye n'iyi story y'uyu musore witwa Ramil Satawayita uvuga yuko ari umwana we, umusore w'imyaka 30. Ariko nanone ibitangazamakuru nka Page 6, TMZ, XXL Magazine, Hip Hop DX biri kwibaza bitese Jay-Z naramuka apimye DNA then agasanga ibisubizo bigaragaza yuko ari we papa wa Ramil, Beyonce azabyakira gute? Azakomeza kubana na Jay-Z cyangwa azahita asaba gatanya? Komeza ukurikire BigTown TV then uzagenda umenya byinshi cyane kuri ino story ya Ramil uvuga yuko ari umwana wa Jay-Z.